Veliki i srdačan pozdrav, dragi pratioci i saborci, i dobrodošli u drugu epizodu podcasta o kanabisu Video. Tema ovog izdanja je industrijski potencijal konoplje u Srbiji, ali pre toga i jedna dobra vest iz sveta o tome da je Nemačka započela proces legalizacije kanabisa. Nažalost, imamo i tužne vesti o odlasku dva velika naučnika, začetnika istraživanja o kanabisu. Bili smo i na premijeri slovenačkog dokumentarnog filma Konoplja oslobađa, kao i na prvom sajmu kanabisa u regionu Kultiva Zagreb. Smatrajući da su se zabrane pokazale kao neuspešne, nemačka vlada je sredinom avgusta usvojila nacrt zakona o dekriminalizaciji kanabisa, kojim bi se, kako piše na prvoj od 183 stranice predloga, konzumentima olakšalo odgovorno postupanje sa kanabisom. Planirana je i njegova legalizacija od sadnje do potrošnje, a cilj je da se osnaže deca i omladina, da se zaštita zdravlja stavi u prvi plan, kao i da se suzbije crno tržište. Ministar zdravlja socijaldemokrata Karl Lauterbach govorio je pred predstavnicima medija o promeni pravca u politici prema narkoticima. Naveo je 3 razloga. Prvo, konzumiranje kanabisa raste uprkos zabrani i to najviše kod dece i omladine. Drugo, taj rast je povezan sa raširenom kriminalnom prodajom opijata. I treće, na crnom tržištu je sve više toksičnih dodataka, ali se povećava i koncentracija psihoaktivnih supstanci, što narušava zdravlje. Kako je predviđeno, kanabis će se uzgajati i prodavati u neprofitnim društvenim klubovima kanabisa pod kontrolom države, koji će moći da imaju do 500 registrovanih članova, kojima će biti omogućeno da kupe ograničenu količinu kanabisa. Takođe se planira pilot prodaja leka u licenciranim prodavnicama u ponekim delovima Nemačke. Pojedinci će moći da uzgajaju sopstvenu marihuanu, ali će biti dozvoljeno samo 3 biljke po osobi. Biće legalizovano posjedovanje do 25 grama kanabisa za ličnu upotrebu. Ministarstvo zdravlja je preuzelo koordinaciju 5 ministarstava koje su učestvovala u razradi nacrta. To su Ministarstvo unutrašnjih poslova, pravosuđa, poljoprivrede, ekonomije i spoljnih poslova. Organizovane su opsežne rasprave sa stručnjacima. Ako parlament usvoji zakon, on će stupiti na snagu 1. januara 2024. godine i odnosit će se na svakog 20. stanovnika Nemačke. Prema zvaničnim statistikama, 4,5 miliona odraslih građana je bar jednom probalo kanabis. Napustila su nas dva velika naučnika. Otac nauke o kanabisu, dr. Rafael Mešulam, preminuo je u svom domu u Jerusalimu u 94. godini, a u 75. godini napustio nas je i jedan od vodećih svetskih stručnjaka u istraživanju kanabisa, dr. Robert Melamed, poznat i kao dr. Bob. Rafael Mešulam je rođen 5. novembra 1930. godine u Sofiji u Bugarskoj. Otac je bio ugledni fizičar, Austrijanac, koji je 1944. godine poslat u koncentracioni logor i preživeo. Majka je studirala u Berlinu i uvela ga je u široko obrazovanje na više jezika. Porodica je 1949. godine emigrirala u Izrael, gde je Rafael nastavio školovanje na Jevrejskom univerzitetu. Proučavanje kanabisa započeo je 60. godina na istom univerzitetu. Do tada je smatrao da se radi o psihoaktivnoj supstanciji bez medicinske koristi. Uspeo je da izoluje THC, psihoaktivnu hemijsku komponentu iz kanabisa, i utvrdio na koji način funkcioniše psihoaktivno svojstvo marihuane. Ustanovio je i to da jedinjenje posjeduje široki spektar medicinske koristi za kancerogene bolesti. Mešulam je sa svojim timom takođe objasnio strukturu i efekte drugih kanabinoida, uključujući i kanabidiol, odnosno CBD, nepsihoaktivno jedinjenje kanabisa, koje je postalo popularno poslednjih godina širom sveta zbog uspešnog delovanja u tretiranju raznih stanja poput anksioznosti, insomnije i hroničnog bola. U svojim istraživanjima na Jevrejskom univerzitetu, profesor Mešulam je sintetizovao mnoge kanabinoide, što je drugim naučnicima pomoglo da otkriju kanabinoidne receptore u mozgu, rekao je Yossi Tai, profesor na Jevrejskom univerzitetu i dugogodišnji Mešulamov kolega, u intervjuu za New York Times. Profesor Mešulam je napravio revolucionarno istraživanje o ljudskom prirodnom endokanabinoidnom sistemu, koji uključuje i otkriće anandamida, jednog od glavnih endokanabinoida. Osnivač je Međunarodne asocijacije za kanabinoidnu medicinu i Međunarodnog društva za istraživanje kanabinoida. Godine 1994. postaje član Izraelske akademije nauka.
Robert Melamed je doktorirao molekularnu biologiju i biohemiju na Univerzitetu u Njujorku, a u penziju je otišao sa pozicije šefa katedre za biologiju Univerziteta u Koloradu. Posle penzionisanja nastavio je da istražuje kanabinoide, posebno u lečenju kancera, kao i obnavljanju DNK molekula. Napisao je i objavio desetine naučnih radova. Tokom 90-ih osnovao je političku stranku Vermontski koren trave. Godine 1994. izazvao je Jima Jefforda za mesto u Američkom senatu. 2 godine kasnije Bernija Sandersa, a 1998. bivšeg senatora Patrika Lihija. Iako nikada nije osvojio više od 2500 glasova po trci, bio je veoma popularan među studentima koji su ga smatrali za srčanog kanabis advokata. Zakonsku zabranu kanabisa smatrao je jednim od ključnih problema u ljudskom zdravlju, a korisnike u takvim društvima kao najveću obespravljenu manjinu. Član je više udruženja i organizacija koje na međunarodnom nivou pružaju potrebne informacije, organizuju naučna savjetovanja i podršku za medicinsku primjenu kanabisa. Među njima su IRKA i socijalni kanabis klubovi Beograd i Sombor, koja je donirao i čijim je članovima pružao svaku potrebnu podršku. Poštovaoci širom sveta su ga zvali Dr. Bob, iako nije bio lekar, već naučnik i istraživač sa doktoratima biohemije i molekularne biologije. Predavao je na Univerzitetu u Vermontu, Medicinskom koledžu u Njujorku i Univerzitetu Colorado u Colorado Springsu. Melamed je govorio za lokalne i svetske medije, a često je bio i glavni govornik na raznim međunarodnim konvencijama o kanabisu. Čudnom životnom igrom preminuo je 19. aprila, dan uoči nezvaničnog svetskog praznika kanabisa, u 4 časa i 20 minuta, ispričala je njegova ćerka Vanessa Berman. Doktori su joj rekli da je mogao da premine i ranije, ali da je svesno izabrao taj trenutak. Tokom jednog od svojih boravaka u Beogradu, dr. Bob je dao intervju udruženjima građana IRKA i Socijalni kanabis klub Beograd. Podsjetimo se nekih od izjava, a širu verziju tog intervjua ekskluzivno pogledajte na platformama video podcasta. This shouldn't be viewed as a drug, it should be viewed as a necessary nutrient that promotes evolution of humanity by the fact that evolution has always proceeded. Equivalent is, as I understood, found in mother's milk. Found in mother's milk, sure. Yeah, cheers. This is not mother's milk. I mean, if you just think about it, when you go up the complexity of vertebrates and you reach mammals, well, those are the things, you know, we have our farms for our cows, we ride our horses, we've got our dogs, you know, and the characteristic of all of them is females have tits and babies suck on them, and adults as well. But in particular, from an evolutionary point of view, what the mother is doing is she is getting the baby stoned, relaxing the baby, providing them with very good nutrition, and there's great protein and essential fatty acids. So the mother's actually not only getting the kid stoned, but providing the nutrients that the kid needs to start making his own pot, because it regulates everything in our body. And if you want to grow up and you want to be healthy, then you've got to consume the foods that will promote your ability to have this global regulatory system impacting on us. But the idea of global transcends within us and actually extends to our societal level. What is the name of that equivalent in mother's milk? Well, anandamide is one. That's one that directly interacts with the CB1 receptor. Mm-hmm. There's another one, 2-AG. Those are the two predominant, but there's a whole bunch of others. It's a whole complex flow of biochemistry that's involved in how the endocannabinoid system modulates. There's a number of other receptors, and when you step back and look at the big picture, it's always consistent with what I'm suggesting, that we only got the half of it. We use efficient energy to do things, but then we mess things up and we got to fix them. So what our cells do is they stop making energy efficiently, they stop their complex dialogue with their other neighboring cells, and they go inside
and they check themselves out by their biochemical complexity to look at what needs to be fixed, and they basically eat the biochemical components that were damaged when they were busy doing things like nerve transmission, muscle contraction, making insulin. All of those things that we do require, to a very large degree, that we use energy in an efficient manner. From what you just said, how do you respond to the claim that methadone is the best of medicines and cannabis is something worst that happened to the earth? This is not a quote. That would just be beyond stupidity. Anybody who would say something like that obviously knows nothing about what they're talking, but still has the nerve to talk. You know, there's a time to learn, and you should never speak unless you know what you're talking about. Osim dogovora, i kanabis kuću gradi. Tema ove epizode je industrijski potencijal kanabisa. Koliko je, na primer, hektara konoplje potrebno da bismo mogli da uzgojimo kuću od 100 kvadratnih metara, saznaćemo od konstruktora i graditelja Igora Bogdanovića. A šta se zapravo dešava sa industrijskim potencijalom kanabisa u našoj zemlji i sa kakvim se sve poteškoćama suočavaju proizvođači i prerađivači konoplje u Srbiji, čućemo od predsjednika Nacionalne asocijacije konopljara Srbije, Slobodana Stojanovića. Trenutno se sa konopljom ne dešava ništa u Srbiji. Imamo kriminalne zakone koji trebaju da se urede i Komisija za psihoaktivne supstance konstantno izbegava sastanak sa Nacionalnom asocijacijom konopljara zato što su najverovatnije i svesni toga da krše zakone, pa nemaju smelosti da se pojave na zajedničkom sastanku sa nama. Konoplja je definitivno kultura koja može dati najviše proizvoda kao monokultura, znači kao jedna jedinstvena biljka može dati najviše proizvoda, preko 50.000 različitih vrsta proizvoda, neki kažu preko 100. Ono što mi najviše volimo jeste u stvari gradnja. Evo jedan uzorak, to je konobeton ili na engleskom hempcrete, biokompozitni materijal koji se stoji uglavnom iz kreča i pozdera. Dodaju se neki aditivi čisto za brzo sazrevanje, ali nadmašuju svojim karakteristikama konvencionalne materijale. Imamo problem sa milicijom, gde se podmeću rezultati, gde nemamo adekvatne analize, znači sama semi-kvantitativna analiza koju koristi milicija, prvenstveno ne bi smela milicija da ima u svom opsegu laboratoriju, nego laboratorija mora da bude nezavisna, zato što dolazimo trenutno do situacije da te milicija hapsi, da milicija radi rezultate, da milicija svedoči na sudu i onda sudija dolazi do svršenog čina i ono što milicija kaže to je tako, što nije istina. Evo da ću jedan primjer, ovdje napravimo papir koji je napravljen ovdje kod nas. Ovo je tvrđi malo kao karton. Imamo i neke nežnije varijante, ovo više kao paus. To smo radili u saradnji sa kućom, naša kuća se zove udruženje koje se ima decu u metalnom razvoju koje to rade. I zaista su prelepo uradili. Taj papir je arhivskog tipa. Sve, recimo Biblije nekadašnje na Gutenbergovoj presi je ostali presano na papiru od konoplje. Drvetu treba 20 do 80, doznaka stiže od 20 do 80 godine života drveta, a ovo stiže za svega 4 meseca. Tako da je to ogroman plus za konoplju. Znači MUP je jedan problem, Ministarstvo poljoprivrede je drugi problem, Ministarstvo zdravlja je treći problem. Ministarstvo poljoprivrede prvenstveno ne radi svoj posao, što pod njihovom jurisdikcijom je industrijska konoplja, ali vi ako želite da izvezete cvet ili bilo koji proizvod od industrijske konoplje, uprava carine vam traži papire od Ministarstva zdravlja da to nije psihoaktivno kontrolisana supstanca. Ministarstvo zdravlja naravno potvrđuje da to nije u njihovom resoru. Ministarstvo poljoprivrede se pere, ne javlja se na telefone nikada, tako da dolazite do problema u zatvorenom krugu gde ne možete ništa da plasirate nigde. Sve znači potiče od vlakna, ovdje imamo sirovo vlakno,
Ovo je zlatno vlakno. Može biti u više formi kada se izmoča još uvek, odnosno kada bude pod uticajem vlage i mikroorganizama, ono zna da postane sivo. Međutim, mi više preferiramo ovo zlatno vlakno zato što je mnogo lakše za manipulaciju kasnije. Zato u njemu je 1% lignina, kao i u pozdravostima tog lignina ima, i cela je poenta osloboditi vlakna od lignina. Znači, prići što više pamuku. Šta se s tim dešava? Šta se s ovim radi? Ovako, znači, pre svega proces je trljenja, imamo trlice koje su, mi inače pravimo dosta dobar deo te opreme, smo sami napravili, i vi dobijete odvojeno to, znači odvojeno vlakno i pozder u nekoj masi. Sad morate da doradite jedno i drugo, i za to imamo i strojeve koje smo odradili. Ovo je raščešljeno vlakno, znači ono ide na češljenje, imamo češljačicu, da se oslobodi što više pozdera. Ovo recimo vlakno ima ispod 1% pozdera u sebi, što je tekstilna vrednost. Za nekih 10.000 evra vi možete postaviti 20 pogona za preradu stabljike u Srbiji. Uporedimo to samo sa, na primer, nacionalnim stadionom od 250 miliona evra. Znači, to možete za 250 miliona evra da dignete Srbiju na noge. Pogotovo ako računamo da su ovde dnevnice manje nego u Evropi, da je struja jeftinija nego u Evropi, znači mi možemo da budemo kraljevi industrijske konoplje, što je kod nas totalno znači. Verovatno je papir najmanje rigidan proizvod od svih, zato što traži najmanje standarda, bukvalno ide bilo kakvo vlakno u njega, sad da li je slabijeg, jer nije isto vlakno od svake sorte. Mi imamo sorte na našem tržištu koje su zaista gajene za vlakno i to nam je potvrđeno od strane jedne, da kažemo, delegacije iz Italije pre neki dan, gde su zaista pohvalili naše domaće sorte u smislu kvaliteta vlakna. I to znamo i s drugih strana, recimo iz Indije takođe, kada sam prezentovao vlakno u Katmandu, dobitniku prve nagrade koji je dobio nagradu stvari za dugumino vlakno, i kada je pogledao naše, koje je čisto izlazilo iz jednog naših stroja, to nije čak bilo neobrađeno, on ima odmah uređaj za merenje kod sebe i bio je oduševljen. Jer inače je nabavljao iz Rumunije, ali to je neka bila druga sorta, Futura, ali naše sorte su poprilično dobre. Nacionalna asocijacija konopljara je tražila 14 stavke, u stvari. Imali smo sastanak sa premijerkom Srbije 2021. godine, gde je ona rekla da će se organizovati pod pokroviteljstvu Ministarstva zdravlja, gde će se organizovati jedna radna grupa, gde će biti predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva zdravlja i članovi nacionalne asocijacije, gde će se početi sa uređivanjem zakona oko konoplje. Kako rečeno, tako i nije učinjeno. Vremenom sam materijal postaje kamen, ali pritom ne gubi ništa svojih svojstava, ni paropropusnosti, niti akustike, niti termalne provodljivosti. Inače je materijal, apsolutno zaboravio se da spomenem, vatrootporan, znači endotermni materijal koji ne možete da upalite. Testirali smo mi, možete naći na netu, ali mi smo testirali i pod Brennerom ne osjeća ništa. On može malo da ga prlji, ali to je to, nema dima, kad prestanete sa vatrom, nema nikakav, čak ni žar, ništa ne ostaje i nema bilo kakve emisije tih štetnih gasova koji su stvari broj 1 opasnost pri bilo kakvom požaru. Jednostavno da računamo na suetu lekara. Ona je jednom izjavila da je to štetno po zdravlje i sve da joj se Isus sa neba spusti i kaže to je lek, ona će reći to nije Isus, zato što ona svoju grešku neće priznati. Ovako, za 100 kvadrata kuće, recimo da neki dizajn, sad opet to će zavisiti koliko ima predegled zidova, pa koliko nam treba u tom volumenu materijala, ali recimo da nam za kuću 100 kvadrata treba negde oko 6 tona pozdera. Da bi dobili 6 tona pozdera, mi moramo da imamo negde oko 10, da recimo 11 do 12 tona stabljike. Postoje tu i kalorastur i zavisi kako je rasla i tako, ali da kažemo da je neka optimalna godina, da je stabljika u nekoj visini oko 2 metra bilo cela, 2,5 metra, zatim da je ona se obično žanje, da bi se uzelo zrno, i ono što ostane dole, taj deo, mi to koristimo sada. Što znači da bi nam trebalo minimum, recimo minimum 3 hektara, da budemo sigurni 3 hektara za jednu takvu kuću, da imamo na stanju. Znači svuda u svetu se pod
drogu, znači, hajde da razjasnimo, droga je lek, nije narkotik, znači, droga je, u prevodu bukvalnom je lek. Znači, pod drogu se smatraju cvetovi i cvetni derivati. Jedino se u Srbiji smatra nadzemni deo biljke i to opet zbog glorifikovanja akcija policije i svega ostalog, da bi oni mogli da mere maltene do kraja i busen i sve ostalo, znači da nema veze sa stvarnošću. Znači, dobijate situaciju da će vas ovde uhapsiti, da će vam izmeriti stabljike, lišće, sve ostalo i dobit ćete identičnu kaznu kao neko ko je prevozio, recimo, iz Albanije prskanu nekvalitetnu konoplju, koja je isključivo gde su samo cvetovi, znači ovde ćete imati kilu granja, a ovde ćete sa druge strane imati kilu cveta i neko će biti uhapšen ovde za kilu granja i odgovarat će isto koliko je onaj čovek za kilu cveta. Imamo frakciju koja možete koristiti kao za malteraciju na konvencionalnim objektima, znači koji su građeni od bloka i od cigle. I vi ako dodate 2 cm s polja i 2 cm iznutra, vi povećavate termalni kapacitet kuće za 30%. Tako da ovaj materijal je apsolutno i eco-friendly, u smislu da je ono što oni zovu sada carbon neutral ili neutralan sa ugljen dioksidom, tako da možemo na taj zeleni voz svi da skočimo sa tim. A pritom lokalno uzgoje, mi konkretno ovde kod nas imamo i domaći kreč, i domaću konoplju i sve, znači bukvalno ništa ne moramo da uvezemo. I drvo, jer uglavnom su to, kada pričamo o rezidencijskoj gradnji, to bi bile kuće koje bi imale drveni bondruk, to vam je drvena konstrukcija, bondruk je nalazi drvene konstrukcije. Pa po sadašnjem zakonu, znači, ako se istera ovako, a radi se svim silama da se konoplja totalno iskoreni sa srpskih njiva, gubimo jako puno zato što ne možemo da idemo, čak ni industriju ne možemo da radimo, zato što je neisplativost. I reci mi za kraj, kakva je zakonska regulativa što se industrijske konoplje tiče i svih ovih proizvoda? Svi proizvodi su apsolutno legalni, mi smo izvukli sve tarifne brojeve, tako da nema problema, postoji čak i tarifni broj kad pričamo i o cvetu, čak i za cvet postoji tarifni broj, to vam je, razume se za kanabigerol, mada imate i, kanabidiol, ali i kanabigerol, neke druge sorte sada kanabigerol, koje je matično jedinjenje iz kog se razvijaju ostali kanabinoidi. Naši lekari se drže nekih priča, nekih studija koje, ne znam, tražili smo da nam pokažu te studije, zato što jedna njihova studija naspram 4300 studija samo izvedenih u 2022. godini o benefitima konoplje ne može da se meri. Ako se brinu za srpsko zdravlje, onda bi trebali malo i da pročitaju nešto i da se upute malo dalje od nekih stvari koje su možda pročitali tamo negde 1961. U slovenačkim i makedonskim bioskopima prikazuje se dokumentarni film Konoplja oslobađa, scenariste i reditelja Mihe Čelara. Glavna priča je o Janku Pircu, prvoj i trenutno i jedinoj osobi u Sloveniji i širem balkanskom području sa pravom da na svom imanju uzgaja i prodaje sve vrste kanabisa i njegove derivate. Film govori i o korisnicima kanabisa u Evropi i Americi. Uz priču o Janku vidjet ćete i bioskopski insert o beogradskom korisniku kanabisa Đurđu, članu socijalnog kanabis kluba Beograd. Jankova priča je aktivistička i herojska. Godine 2013. bio je uhapšen zbog 8 biljki kanabisa koje je zasadio kako bi lečio maloletnog sina od teškog oblika dijabetesa i suprugu od multiple skleroze. Do 2015. se borio na sudu i na kraju pobedio na Slovenačkom vrhovnom sudu sa potpunim oproštajem. Centar za socijalni rad mu je tokom postupka zabranjivao kontakte sa decom, a supruzi su pretili da će i deca biti oduzeta ukoliko Janko omogući da ih ipak viđa, jer su znali da im je Janko sve vreme donosio ulje od konoplje. Žena se na kraju razvela od njega. Janko je pobedio u sudskom postupku, ali je izgubio porodicu zbog koje je zapravo i započeo svoju borbu.
Godinu dana kasnije otvorio je trgovinu sa konopljenim proizvodima u Brežicama, malom slovenačkom gradu, upravo preko puta okružnog suda u kome je i osuđen za 8 biljki konoplje. Trgovina se zove Konoplja oslobađa. Janko gaji i prodaje preparate konoplje sa različitim procentima CBD-a i THC-a, zbog toga što ne može da bude optužen 2 puta za isto delo. Sistem ne odustaje. To ni javni prostor. Javni prostor je općina, šola, bolnica. Dobar, Oni lahko stopijo pa pod mojimi pogoji. Res? Kater zakon? Ok, zdaj mi pa vi povete, kaj piše v prvem odstavku 46. člena ZNB-ja. Znam ga na pamet. Koliko ne? Pa se sklicujete na ta zakon. Niste dolžna? Koliko poznate 8. člen ZNB-ja? Koliko ne? Koliko ne vete? Mirnim namenom, vi se želite kregati, jaz nisem na izpitu, da bom vam odgovarjala. Pa lahko ste, lahko ste. Evo, pa smo tam. Lahko ste. Povejte mi, kaj govori drugi odstavek 102. člena Ustave Republike Slovenije. Kako ste naredila pravni izpit? Prosim? Vprašam vas, kako ste naredila pravni izpit? Dajte pustiti zdaj te pravne nebuloze. Zaradi pravnih nebuloz prihaja do pizdarje. Nepoznavanje prava škoduje. Janko je 2020. godine odbio ponudu Vrhovnog suda za odštetu od 10.000 evra zbog pretrpljenog bola, gubitka braka, oduzetih 8 biljki i 5 meseci provedenih u okružnom zatvoru. Pred Ustavnim sudom je zatražio 10 miliona evra i očekuje da će njegov zahtev biti odbijen. Tada stiče pravo da tuži državu. High score. High score. High score. Bude me znaci sunca, mrštim se novom jutru. Izađem na teracu, sednem da duvam vutru. Lagano dan mi kreće, dok luči hormon sreće. Ostati normalan, ovde to ti je umeće. U Srbiji se trenutno više hiljada ljudi i dece ilegalno leči kanabisom, strahujući svaki dan od hapšenja. Zakoni su trenutno u suprotnosti sa stvarnošću i tu represija ne pomaže, jer su bolesni rešili da je bolje biti ilegalno živ nego legalno mrtav. Tada kada je meni rađena ta dijagnostika prva, to je bilo u nekom periodu 2007. godina ovde u Srbiji. Kad su oni tačno utvrdili, dakle, da je tebi Kronova bolest i čime su počeli da te leče? Početkom 2010. na Vojnoj akademiji. 3 godine posle. Znači, 3 godine su tebe imali kao nekog laboratorijskog štakora na kojem rade nekakve pretrage. To se zove, kod nas se to zove hauba. To kao pod haubom si, znači stavite kao pod neko zvono stakleno i dolaze i samo ti čupaju kožu, kost, ne znam, tako. Znači, mi možemo normalno da živimo, sa kanabisom možemo normalno da živimo kao, recimo, nekim glavnim suplementom tu. Nije njima to interesno. Da, zato što nema kortiko preparata, nema kortikosteroida. Kad će lekari, kad će farmacija to da radi, onda će biti interes. Svakog dana, u svakom pogledu, sve više i više napredujemo.
I never smoke straight weed, and I rarely smoke weed with THC in it because we have really yummy CBD and it's relaxing. And we all kind of make our own special blend. Like the other sisters will, Quinn I know, she likes to put like half and half THC and CBD. Sophia will only have THC, but then she only has like one hit at the end of the day. So everybody's like got their own little ritual. That's so good to be out. I feel like a bird that's getting some fresh air for a change. Moj jedan onako moment autorski je da zapravo s filmom upozorim da konoplja ima sva prava, a zapravo i da je to jedan dug prema aktivistima, prema vama iz Irke isto tako, apsolutno, da ostaje u pristojnosti, znači da pravo na uzgoj i korištenje, a i preradu ostaje pod civilnim društvom. Znači da mi kao civilno društvo, kao individumi naspram kapitalu i korporaciji to pravo zadržimo, jer konoplja kao biljka koja, na primjer, kad izgubiš sjeme koje padne na tla, ona raste sama od sebe i oformi se u punokrvnu biljku koja ti može onda koristiti. Ona je po meni skoro jednako primarna kao čista pitka voda, kao vazduh. I sad tu proglasiti civilno društvo za infantilno, nezrelo, kako ga treba vaspitavati, kako mu treba uzeti to da ne bi sebi i drugima naštetio. Mislim, to je ne fair, to je nekorektno. A još pogotovo ako smo svjesni da su zapravo aktivisti u zadnjih 40, možda 50 godina, znači ti nasljednici hipika koji su u 60-im donijeli konoplju iz Indije, ako su ti aktivisti zapravo zaslužni da se konoplja vratila u društvo, ne? Znači, niti je medicina, niti je sama farmacija kao takva došla na ideju da bi vratila konoplju u upotrebu, u primjenu, a još se veći dio medicine zapravo još se sad drži nekako po strani i kaže da konoplja, sem što je droga, nema nikakvih medicinskih svojstva. Ne? Tako da to je, ja mislim, bitna poruka koju bi film morao staviti, a to je nešto što sam ja kao dokumentarist htio tim filmom reći. Žigin Čukundijad je već 1885. u Ljubljani prodavao kanabis cigarete sa dozvolom austro-ugarskih vlasti i blagoslovom tadašnjih doktora. Je bil pa tudi v oglasu piše, v nemščini, da je bilo to primerno za gospode kot tudi za dame in da je bilo za strani zdravnikov večkrat preizkušeno. Trankoci Lajbah. Dobrodošli, izvolite, gremo še noter. Hvala, za vami. Janko je u pravu. Konoplja je legalna. Pa konoplja u biti ona je već legalna. Samo je problem jer ne znaju sa pravim riječima. Znači oni bi trebali reći da će se regulisati za medicinske svrhe, a ne da se legalizira jer ona je već legalna. Pa sad u nekoliko godina stvar se promijenila. Recimo oni koji koriste za sebe, to njih u biti ni ne tjeraju kao nekakve kriminalce, ali malo je drugčije sa onima koji to preprodaju. Svakog imaju na oku, tako da znaju koga treba da počupaju. Poruka korisnicima u Srbiji: pogledajte si pravni sistem, pogledajte si zakone, pogledajte si međunarodne, učite, imajte muda, idite van i napravite nešto za sebe. Ima jedna krasna ustanova, muzej kanabisa u Zagrebu, vlasnik je Tvrtko Kračun, to bi svakom preporučio da posjeti. Oni imaju, ja mislim, jedan lijep broj eventa preko cijele godine, tako da ta scena mi je svakako bila interesantna. Snimili smo je, ali nam se na kraju nekako nije u cijeli taj luk priče nam se nije uklopilo, pa smo to ostavili. Ne? A inače, ja mislim tako onako per se, to je dosta interesantno, ne? Ali Zagreb je blizu i svako može doći.
Just hit it. A u Zagrebu je održan i prvi sajam kanabisa u regionu u organizaciji Muzeja kanabisa u Zagrebu i Austrijskog sajma kanabisa, koji je jedan od najvećih te vrste u Evropi. Bili smo tamo i evo šta smo zabeležili. Na prvoj prodajnoj izložbi kanabisa u Hrvatskoj i regionu Kultiva Zagreb svoje proizvode i inovacije predstavilo je više od 40 izlagača iz celog sveta. Predstavljeni su proizvodi od konoplje svih vrsta sa posebnim akcentom na CBD, pribor za uzgoj i inhalaciju. Hi guys, my name is Arthur. I'm working for Green Brothers. We are a Swiss company producing CBD and derivatives such as the oil. So we make oils in Switzerland. This is 10 different recipes, different concentration and different tastes. Well, I guess you know what oils, CBD oils are about. The oils, they come directly from the flowers. Flowers that you can see just here. Around 36 different varieties. Everything grows in Switzerland. So then we have different kind of product, different tastes. All about CBD. Well, that's what I have to say about that. What would you recommend for a good night's sleep, for example? Like this one, the Jack Frost. Looks really nice. This one is good. That's my favorite. So that's the point. All those products, you can find them in white label, so it means that you can buy them and get your own brand with them. Otherwise, we also have a ready-to-sell brand, such as this one. Let's go. Which one we did? That's the well-being brand. The name is Trichome. In French, it's Trichome. And then you can find our oil recipe ready to sell in a good-looking packaging. You can also find some tea and, of course, body oil, hand cream, scrub, day cream, night cream. All you need, hair serum, all you need in terms of CBD cosmetics. So that's another way to sell, and that's a brand that consumers like a lot. And I personally like it too. I use a lot of the hand cream, my favorite. And with the CBD, the effects are great. And on the other side of this panel, we have another brand. About a lifestyle brand, which one is dedicated to sell CBD in flowers and some vaping products. So we sell it all across Europe, directly to the consumer. We have a shop in Toulouse, in France. Otherwise, you can buy it to sell it in your shop or website if you are doing B2B. Thank you very much for your time. Guys, that was a pleasure. Ovaj uzbudljivi događaj posetiocima je omogućio da istraže i nauče više o mnogim prednostima konoplje, načinima upotrebe, uzgoju, žetvi, proizvodnji i prodaji. Posetioci su mogli da uče od stručnjaka iz industrije, uspostave kontakte s vodećim proizvođačima i distributerima konoplje, kao i da istraže najnovije proizvode i inovacije u industriji kanabisa. Proizvođači su se upoznali sa kupcima, novinarima i svima koji su bitni u industriji kanabisa iz celog sveta.
Sajam su pratili koncerti kao i gastroponuda. I toliko za sada, dragi ljudi. Šire priče iz ove epizode možete da pogledate na našim platformama. Pratite naš hashtag i znajte i saznajte. Ćao!